Obožavam auto taj što juri kod zmaj i na stazi ostaju iza njega svi. Hajde, Rory, najbrži si! Rory, auto taj, Rory, the number one star, stiže na cilj prije od svih. Gledaj, Rory, evo i ostali! Hajde, Rory, auto taj, Rory, the number one star. Rory, the racing car. Cilj je pred vama, Rory vas čeka s nagradama. Svi su na startnim pozicijama, utrka za nagrade je počela. Fantastico, nagradna igra! Majstor Niko vodi tebe i tatu na utrku Formule 1, a mama i Maša jure u shopping i na kavu u novom Alfa Romeo Mito. Kako ih osvojiti? Iz DVD-a svih 6 kupona skupi i fantastične nagrade pokupi. Kupone pošalju u kuverti s čitko ispisanim podacima, ime i prezime, adresa stanovanja, mjesto i poštanski broj, broj telefona i mobitela, te datum i godina rođenja na adresu Rory nagradna igra, poštanski pretinac 596, 10.001 Zagreb. Obožavam auto taj što juri kod zmaj Obožavam auto taj što juri. Utrka u Srebrnoj dolini treba početi. Sve što je potrebno za pobjedu je pravi tim. Na startu su 3 tima, Rory i Maša, Faca i majstor Niko, Max i Krtek. Izaberi svoj pobjednički tim. Budi spreman na utrku s figuricama Rorija i prijatelja. Want to play? Obožavam auto taj Obožavam auto taj što juri kod zmaj. Kako pobjediti? Svi su već na startu. Sastavi Rorija i budi najbrži. Sredimo ih! Spremi se za utrku. Najprije poklopac motora, pa spojleri i za kraj sva 4 kotača. Vremena je malo, požuri iz boksa i pobjedi u utrci s Rorijem. Rory sastavi i vozi. The racing car. Want to play? Obožavam auto taj Obožavam auto taj što juri kod zmaj i na stazi ostaju iza njega svi.